Hello, welcome to Ate Erin Vlog. Moin taon na angkon sa kabus. Adito. Ngadto wala pa tayo tanom kay wala mabuhi ang tanom tungod sa kainit. Tara mo ang balay. Diri mao ni ako ang naangkon lagi no. Ato. Pikas bungtod. Mao na pikas bungtod ni dito kitang dagat mao ni amo ang bukid diri. Diri kasagbutan. Kani mao jud ni ako adiring bahin ana. Ngadto sa lugot sa kalugutan. Puwerte intawon. Libon pa intawon wala malimpyo. Magkuantarog mga limpyo dadto. Agoy, no ko. Koy, video tika koy. May video ko nimo. Kuha. Ang usa na lubat. Dili. Wowi. Nanas lula nimo? Saman? Nanas siguro no? Saman? Lula nimo. Nana. Ay nabot na motor papa. Niadto na ko ha. Among kamunggay. Amo ang lubi. Asa tong kamansilis diha koy? Butrang. Namatay na? Wala na lagi buongon dong. Naradong ay. La. Bungot. Nay bunga dong no. Na. La dagko na. Mga unta. Kauntag buongon koy. Unsa man ang usa atis no? Buongon, atis, kamunggay. Lubi nga dwarf. Mao ni naper para lawog sa baka ug kabaw. Dira mong balay. Naraay. Nami pugaran, aniro itlog. Nara among pugaran. Lo, na itlog. Mao ni among bahay kubo, bahay sa maisra di ay. Nya nalubat na ko dinhi na lang ko kutob.